iyokuphendula lokuphi Sokuyala manje izinto yize sisifunayo izinto yize sikwenze njani esikulandelayo kubeka sisi nemfuyo yezizwe iyakuza kuwo lalela kutshela iBhayibheli lithi olungileyo olubi mayeqoqa ingcebe eqoqa uqoqela olungileyo amen lithi nengcebo yani nemfuyo yezizwe iyakwenza njani iyakuza kuwo lalela bazalwane asiyekeni lento ngoba ngesiqede angiyisummarize amen ngiyenze njani bazalwane kodwa sisazoqhubeka nawe lila the first encounter of David and God not David Solomon and God when Solomon make an altar and pray to God uthi uNkulunkulu ngiphe ukuhlala kuze ngikwazi ukubona kahle isizwe sakho amen uNkulunkulu mayiphendula lapho uthi ngoba ucelana ingcebo nemali nothu ucele ukuhlakanipha ukwazi ukubona isizwe sakho uthi ngizokupha nengcebo ngubudu nguphe konke neze bazalwane amen iproblem thina silahlekela ukuthi siqala ngokungafanele siqale sijaha lo ungafanele sijahe why sijaha lo ungafanele sijahe we don't trust God asimthemba uNkulunkulu ukuthi God is a provider as long as you stick embonweni God is a provider as long as you stick embonweni kaNkulunkulu God is a provider uNkulunkulu bayakunika ivision embono ngowakhe but ufuna ukuthi uphumelele ngawe but iprovision ivela kuye iprotection ivela kuye iblessing ivela kuye kwaPrabhu uthi uzobusisa isizwe sonke siyobusiswa kuwe uthi uzoba isihlangu sakho uzoba yini isihlangu sakho awuphi protection Abraham but Abraham uyathuka endleleni mayehamba uthi hey mngami umuhle kakhulu ngendlela umuhle kakhulu lesizwe siyakuso manje sizobona wena singibulale mina uzama ukuyivikela uzama njani akathemba amazwi akhulunywa uNkulunkulu uzoba isihlangu sakho sifuna ukwenza njani ukuzivikela yini zingakho izinto esizenzayo ngoba singathembi uNkulunkulu sizama ukuzikhusela thina zingakho izinto esizenzayo ngenxa yokuthi asimthembi uNkulunkulu eshilo uNkulunkulu I will never leave you nor forsake you Makabuke isimo nje ngathi sihamba kahle uNkulunkulu bona ngathi uNkulunkulu kushiyile no God is on your side unecovenant noNkulunkulu will never leave you nor forsake you unesivumelwano naye amen meka shiye ngeke kulahle amen umufundisi wenkosi ekancwadini kaBasekorinte not Basekorinte yabaseRoma chapter 8 verse 18 mangiziputha angangiziputha ithi ibe nibheka nina ningitshele ngisho izinhlupheko zesikhathi samanje asinakulinganiswa nenkazimulo eyakwambula ngithi amen linjalo yilo inhlupheko zesikhathi samanje evangeli bakwethu akhandwa kalula nezo bakwethu evangeli linenhlupheko zakhona amen kunenhlupheko zakhona but lezi inhlupheko zakhona zikulethela okukhulu amen zikulethela okukhulu ngicela sifunde ngoba ufuna ukukhuluma ngalo bese ngiyavala ngiyasibona isikhathi sesilimele ngokuba ngithi izinhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo eyakwambula kithi ngobani bazalwane yiyo lethovukayo angayilinganiswe nenkazimulo eyakwambulwa kithi qhubeka sisi ngokuba ukulangazela kokudaliweyo
ulindele ukwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. Lalela. Lithi ngokuba ukulangazelela kokudaliweyo. It's waiting eagerly for ukwambulwa kwabantwana. Imvelo ithemba layo likithi. Yesu bazalwane. Uma sayibonakala lento esiyiyo njengoba ngishilo ngathi omunye umsebenzi wethu osele manje ukuthi umhlaba ihlahla yonke into edaliwe whatever inyoni whatever yonke into edaliwe ibheke kithi bazalwane njengabahlengi ibheke kithi uNkulunkulu wabo yithi mangabe thina semazwini uNkulunkulu wabeke emlonyeni wethu siwasebenzisa sikhuluma ukuphambana nesimo esibi ey'ntweni thina sikhuluma isimo esihle phezu kwezinto sikhuluma ukufa ey'ntweni zobumnyama zife abantu bazalwane so izinto sizokhululeka la emlonyeni wethu kube kwamandla okuhlenga izinto ukuthi si-enjoye ama-benefits okuhlengwa kwethu thina sila ukuthi umhlaba nokuthi umbuso kaNkulunkulu u-existe njengamanje sisaphila njengamanje amen so-experience la phela ingakho bethi mawufike emhlabeni umbuso wakho mawufike emhlabeni whereby intando yakho izokwenziwa emhlabeni njengoba yenziwa kuphi ezulwini. Manje ufuna ukwazi ukuthi ezulwini kwenziwani ezulwini iBhayibheli lithi izwi lakho kaJehova limilikile emazulwini. Athi ukuthi empilweni thina kufanele singoba bezwa uNkulunkulu abeka emlonyeni wethu siqinise izwi kaNkulunkulu empilweni zethu phezu kwezimo yazi ukuthi uNkulunkulu utheni ngezwi lakhe kwisimo sibonayo kwisimo obhekane naso. Speak to the situation. Speak to the mountain. Amen bazalwane. There is power ezwini kaNkulunkulu. Amen. Anawo amandla njengoba lilotshwela nezo bazalwane. Linawo amandla ala njengoba lilotshwela akhona ukuthi angene kuwe labantu. Lapho masephuma kuwe through umlomo esuke enhliziyweni ayesimene amen bazalwane. Asuke enhliziyweni ezemlonyeni abese yakwisimo isimo ought to bow because this is the word of God. Basala ukhona siyo abantu aba sound mind. Ukhona siyo abantu abanenqondo. Yabona. Ukhona abantu engathi asithi mzala. Into abantu engathi asithi mzala kahle. Ukhona into yabantu abadala zina too much abaphumeleli ngempilo yokholo. Abantu abanye yonke into bafuna ukuyisini yonke into abafuna ukuyicubungula ngekuphumelela ngekufika la uyakhona. Ukhona into yabantu abathi bangezwa bese ba-implement izinto abayizwile bayikhuluma uma uyikhulumile ukhuluma namhlanje ube ngathi akwenzekanga lutho akusho ukuthi akwenzekanga lutho ukhona wenzakele uJesu wakhuluma lesihlahla somkhiwane ngelinye ilanga wathi ngabe phinde kumile lutho kuwe bahamba badlula isihlahla sasana sihlaza mabebuya asakasasho lutho uJesu abafundi bakhe bathi rabi buka umuntu okhuluma kuwo womile kusukela empandeni kuya phezulu wangathi uJesu uyacasuka uthi nina manje ukholwa kunani lona khombana nani you can do this you can do this amen hallelujah hey basa thina siumanyolo nje siyima mfethu uma uthinta umhlabathi nje uthintwa uwe ngezandla zakho uvela uvume utshale ensimini utshale ngathi ufumane ungafakanga lutho because uthintwa umuntu obusisiwe ngenene wabusiswa kuphumela yonke into ayithintayo umsebenzi wezandla zakhe wonke owenzayo ubusisiwe and nawe wenza into speak khuluma lokho okufunayo kulento yenzayo khuluma lokho kufisayo amen.